sinzi uko ubigenza, sinzi n'uko ubikora, icyo nzi ni uko iyo utegetse biratungana. Haleluya, haleluya. Ngiye gushima Imana kuko uyu mwanya mbonye muri kumwe na Pastor Dr. Gakwaya Emmanuel. Tugiye kuganira nanone ku ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 4 umurongo wa 11 n'uwa 12. Aravuga ngo bakundwa, ubwo Imana yadukunze ityo natwe dukwiriye gukundana. Uhereye kera kose ntiyigeze kubaho umuntu wabonye Imana. Nyamara nidukundana, Imana iguma muri twe, urukundo rwayo rugatunganiriza muri twe rwose. Amen. Sinzi uko ubigenza, sinzi n'uko ubikora, icyo nzi ni uko iyo utegetse biratungana. Hano turabona ijambo ryiza rijyanye n'urukundo, rijyanye n'itegeko Yesu yadusigiye ko nidukundana ariho ab'isi bazatumenyera ko dukwiye rero gukundana. Itegeko ry'urukundo rwo gukunda Imana no gukunda n'umutima wacu wose n'ubwenge bwacu bwose n'ubugingo bwacu bwose, no gukunda ndetse bagenzi bacu nk'uko twikunda. Hano rero nicyo tuhasanga, dusanga ko ubwo Imana yadukunze ityo natwe dukwiye gukundana. Iryo rero niho itegeko rya Yesu riri, rirashaka ko tugaragazanya urukundo hagati y'abana b'Imana, tugakundana. Dukwiriye gukundana kandi Imana ni urukundo. Uhereye kera kose ntiyigeze kubaho umuntu wabonye Imana. Hano kubona Imana ni ukuyibona n'amaso gutya ngo muhuze amaso, ariko kuyibonesha amaso y'umutima twarayibonye kuko tuyikurikira tuyizi, twarayibonye, buri wese yayibonye ku giti cye. Muri ubwo buryo twarayibonye. Niba rero twarayibonye, n'icyo Imana idusaba, niba turi abana b'Imana twarabyawe n'Imana, dukwiriye gukundana nk'uko Imana nayo yadukunze. Kuko nayo yadukunze, natwe dukwiye gukundana, kuko urukundo buriya ngo ni nk'umuriro, tugenda twanduzanya icyo kintu. Umuriro iyo wafatishijwe ugenda ufata n'ibindi. Burya iyo dusomye dusanga ijambo ry'Imana ritubwira ko igishashi gitoya gishobora gutwika ishyamba ryose. Ni ukuvuga ngo umuriro ugenda uha ahandi rurakwira. N'urukundo rero nuko rugomba kumera. Ngo nyamara nidukundana, Imana iguma muri twe. Kuko Imana ari urukundo, iyo iri muri twe turakundana nyine. Tubana mu rukundo. Ngo nyamara Imana iguma muri twe, iba muri twebwe, natwe tukaba mu Mana. Urukundo rwayo rugatunganirizwa muri twe rwose. Rero hariya ni ugushimangira urwo rukundo ruguma muri twebwe, kubera ko dufite Imana muri twe kandi natwe tukaba tuba muri Yesu Kristo. Ubwo twari dupfuye tuzize ibyaha byacu, icyo gihe nibwo Imana yaduhaye umwana wayo w'ikinege kugira ngo tubone natwe ubugingo, ndetse ubugingo bwinshi, ariko tububonere muri Yesu Kristo. Hariya rero igihe twari dupfuye mu byaha byacu, niyo Imana yagaragaje urukundo rwayo. Urukundo rwacu rero rukomoka ku Mana, kuko ikintu cyose cyiza cyose gikomoka ku Mana, kandi urukundo rwayo ruba rwuzuye iyo dukunda bene data. Niyo mpamvu rero kugira ngo urukundo rwuzure tugomba gukundana hagati yacu, tugakunda bene data. Ubwo rero Imana itigeze ibonwa n'umuntu n'umwe, bigaragara ko mu bayikunda tugomba kuyibona mu bo dukunda no mu badukunda.
iyo ukunda kandi ni ukuvuga ngo iyo ukunda utanga urukundo, kandi hari n'ibindi utanga, kuko iyo ukunda utanga n'ibindi Imana igusabye gutanga, guha abantu ikohererejeho, kubera ko Imana iba muri bo, nabo bagaragaza urukundo rwabo bagira icyo batanga. Abantu b'Imana, abana b'Imana rero barasangira bakagabana, ugaha undi icyo akennye nawe akaguha icyo ukennye. Haleluya! Imana rero ni urukundo nk'uko twabibonye. Imana rero iguha imbaraga zo gukunda ndetse no gufasha abo ikoherejeho abiguhaye. Imana iguha imbaraga zo gukunda. Ni ukuvuga ngo abantu ukunda Imana yohereje ubaha urukundo, ugira ikintu ubaha, kuko Imana niba yarakunze abo mu isi twebwe ikaduha umwana wayo, byari ukugira ngo tubone ubugingo buhoraho, tubiboneramo inyungu. Rero iyo ukunda ubiboneramo n'inyungu. Iyo ukunda Imana, iyo Imana yadukunze, natwe iyo dukunda tubiboneramo inyungu muri Yesu Kristo. Uwiteka rero abaho umugisha, kandi mukomeze gukundana nk'uko Imana yabakunze, kugira ngo urukundo rwayo rukomeze gutunganiriza muri twebwe. Amen, amen, amen.